I pozdravljam ljudi, dobrodošli u novi klip. Dugo me nije bilo, jedno mjesec i po dana. Zašto? Zato što sam se potrudio oko škole da popravim ocjene, jer bio kraj godine i da bi prošao odlično. Tako da nisam mogao da snimam. Nisam znao šta da snimam, pa sam odlučio da vam pokažem kako se koristi Bandicam. Ovo je isto pravilno za snimanje klipova. Zašto ne koristim više Action? Zato što Action ima neki bug, ne znam ja šta je. Tako da sam prešao na Bandicam i krekao sam sve. Tako da ostavit ću link u deskripciju da možete da ga skinete. Ovo prvo što vidite, ovdje će vam pisati rekord, pošto ja snimam, tu je ovako. Vi ćete ovdje odaberete folder gdje ćete da vam spremite, da vam sačuva. Ovo ne direkte. Idemo dalje. Ovdje možete da namestite na koju tipku da vam počne snimanje, završava, pauza i to. Ovdje je FPS i to nisam dirao. Ovo je za slike, ja sam stavio JPG format, tako da ovo da slika na F11, mislim to vi možete da podesite. About, vidite ovdje, mislim ja sam se registrovao i zato je full verzija. I tu tako, full verzija. Napravit ću jedan klip kako se sve to radi. I sad, mnogim ljudima, kako se zove, nema ovaj zvuk. A kako to da uradi? Idete about, a mislim da ne možete dok se snima, treba sam na komentar, ne, idete video, ovdje seti, ovdje, čekaj, izvinjavam se zbog ovoga, idete video i ovdje ovo seti. Idete ovo record sound, say audio tracks while record, i ovo kad ovo spustite, vama će biti ovo vjerovatno prvo i stavite ovo mikrofon, relax high definition audio, to stavite i to je to i snimat će vam se zvuk. Hvala vam što ste gledali ovaj klip, vidimo se vrlo uskoro, čao!